Hello everyone. In today's lesson, we will be continuing with our book. The book I'll be reading from is titled Lifa and was written by T.T. Gininza and F.T. Mahlalela. Now let me say that in Siswati. Namuhla sitobe sifunza incwadi. Sihloko sale ncwadi Lifa. Babhali bencwadi T.T. Gininza na F.T. Mahlalela. If you happen to have this book, use it to read along with me. If you don't have this book, it's okay. You can read along using my book. We will be reading pages 46, 47, 48, and 49. On pages 46 and 47, we are still focusing on the letter Y. Yana, yena, yini, naye, nayi, nayo. Yini yona le? Uyeyana yeye. Naya nini naye kajele. Unayo yini imali yena? Asiphinze sifunze. Yini yona le? Uyeyana yeye. Naya nini naye kajele. Unayo yini imali yena? Moving on to page 37. Iyele imotolo. Mayoyo seyama akeyami egumeni. Uyeme imotolo yami ebaleni. Imotolo yamayoyo iyele naye eteteni itolo. Bekaye egebeni kaloyile Jiyane. Naboyolile bayibonile imotolo iyela. Baya bayifuca yala imotolo kufuceka. Yajama bayiyekela. Loyile. In two groups, Group A and Group B. Group A will say, Unani loyile yeyeye. And Group B will say, Akaguli loyile, uyeyana. Uyeyana loyile. Uyila litiko lamayoyo. Afake emacici ayeye. Uyeyana loyile. And now we're moving on to page 48. On page 48 and 49, we will be focusing on the letter V. Va, ve, vi, vo, vu. Va, ve, vi, vo, vu. Veva, viva, vovo, vala, vela, vula, live, livi, livila. Vovo uyaveva. Uvevetelelani. Uvalivi lelivila. Livila livele egumeni. Vovo akavali uvulile. Asiphinze sifunze. Vovo uyaveva. Uvevetelelani. Uvalivi lelivila. Livila livele egumeni. Vovo akavali uvulile. And finally, page 49. Vuma, vunu, vuba, vuka, vuta, vika, mavela,
mavila, vilakati, vika uvulela vovo, mafavuke uvama kuvuvuka, mavela uya kavilakati, make akavubeli emini, veleleni uvala lijeke lelivutako. Asiphindze sifunze vika uvulela vovo, mafavuke uvama kuvuvuka, mavela uya kavilakati, make akavubeli emini, veleleni uvala lijeke lelivutako. And that is all for today. Join our language learning community by subscribing to our channel. That way, you won't miss out on any future language lessons.